Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 14, versikulo 30. Tinasayaat a panagpampanunot, kat biyag ti bagi. Ngam runrunotan ti apal dagiti tultulang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nakitam tin post ni Malu a kalugaran tayo, Mare. Ti motor ka di aginatang niya, ti dakdakamatem. Wen, dayjay. Apay ti motor aginatang na, mare. Masapol ka no mga minga i-post na. Naimbag kumamit no saan ahulugan dayjay a motor na. Tunggal adagatangan na. Uno ada mapasamak iti biyag na masapol nga i-post na iti Facebook na. Ay, si kakit dimot, mare. Natural Facebook na dayjay. Kanadamit na talgad at trabaho ni Malu. Sigurado a fully paid dayjay a motor. No siya klamay sa. Saan anasayati kas dyan nga aramiden na. No para kanyak, mat, okay lang no i-post na. Tinapateg, kat awan ti maagrabyado na apada na tao. Day lagbain mo, titikas dyan nga aramiden na. Anya kalakit din ay, mare. Imbes sa maragsakan ka, tada ti kalugaran tayo nga umas asenso. Pudno nga ta nga umas asensuda. Wano, agpaspasikat dalaan. Ado, tikas ta itaapan na wangkat. Anya? Ay una yan, presi. Apay manan lakay. Nakabaybayag kamat. Bangus lang matigatangam. Siyempre, nakiistoryak pa'y mat itigayim ko Unay kan. Di ka lang maibusan iti istorya. Wen taadda manan nakita. Siguro, nakita manan ti motor nga impos ni Malo a kalugaran tayo. Kat isumanan tinapan mo in marites iti gayem mo. Nakita mat gayam dayjay lakay. Kat nakitak Nakitak pa iti personal dayjay a motor. Kat anyat makunam ngay lakay. Fully paid nga ta? Wano, hulugan. Oo. Mangrugi ka man ako nakon. Agluto ka kid din, tani. Mabisin akon. Nanang, agpeles kayon tada papanan tayo. Sa di numat, Iti salon, tigayam ko. kasta. Ay, amo yun, no anya ti kayat ko asawan. Sana ka nausam iti kakasta, anak ko. Ay, da kayo talaga, nanang. Di kay madanagan, tailibre kayo. Ay na, saanan, isupay a paggastusam. Iso nga rod nga agtrab-trabaho, Kayat ko asubadan, dagiti sakripisyo yo para kanyak iti agad adalakpay. Anya? Ay, agpeles kayo kit din. Agawaan nyo. Tapno saan tayo amala daw iti oras ang nagsaritaan mi iti gayem ko. Nakababain mo't kankwana, numala daw tayo. Papanan yu manan nga gina. Ay na, makapakigtot ka mat, presi. Iti ayan ti gayem ko. Apay aya. Anyat aramiden yu ijay ngay. Ay, agpasalon kami nga rod ka na o basag. Aya? Wen, ilibre tayo man mat, dagiti dadakkel tayo. Tapno ma-enjoy damat ati bihagda. Apay magmag na kayo ngay. Adda ginatang mo a motor, saan ka day malaw? Adda, angam adda ije balay. Kayat ngamin ni nanang tag-commute. Kaya't ninanang mo ti ag-commute, no? Sige Patuluyan min, presi. Ay, amangan ko nak, no anya pa iti papananda ito asaritaan. Nay, si kamot gayam dayta, presi. Agpasyudad kan samad. Ne, da kayo matgayam na naroda. Apay akas na ti kulay ti buok yaw. Ay, iso ka numat gamin ti maibagay kanyak. Kung nati gayam ni Malo. Imbaga na dayta, nana. Ay, wan. Apay ka de. Saan ko ka di abagay, basang?
Bagay na kanong nagpangit matakitaan. Kasla niya matantikas na kulay ti buok na. Oy, napauli magkamot, basag. Ah? Adala na lagip ko, nana. Ag second tripak gayam, tapno sa anak amala daw iti pagnaak. Anusan nyo nga orayon tila strip. Sige, ay agan-anad ka. Brown? Saan mata may bagay kan kuana? Mare, isublik ti binulot ko ang martilyo yun. Idisumpay laang dita, friend. Agtugaw ka, tagistorya taman kit day. Ta sino man ang ti pagsaritaan ta. Ni ka di malo, ti kalugaran tayo. Ne, kasano nga maum awan pa'y matimbagbagak. Nakita kami ti in-post na itay alas 12. Nang restaurant naman nga agina. Ah? Ay, Ay, unay kan, presi. Ti mo tan biyag ni Malo, ti bambantayam. ay saan mata? Ibagam to manen, nga apay amasapol nga i-post na anang restaurant da. Saan mat nga min amasapul nga i-post na ti kakasjay abanag. Kinaparamag ti kasjay nga raramiden na. Apal mo laang dayta, mare. Siyak? Umapal ka dakwada? Ay, saan ah? Anya ko mati apalak iti dayjay amalumare. Ti kinaparamag na. Nagadulakit din ay adildillawam, sika, presi. Apay mananaya. Nangagko ti imbagbagam ka ni Wena, itay imay dito balay. Kat, anya ko maitanan ng ngagmaw. Ay na, nakababain ti kastang aramid mo, bakit? Ay, saan mat ah? Si kakit di mat. Tunggal adda makitam a post ni Malo iti Facebook. Nagado nga ibagbagam. Nagado adildillawam. Basol na matlaang ah. Apay nga men nga i-post na ti Facebook ngay. Ay na, awan manen. Umapal ka man ngaminan. Ay, saan ah? Ay di ka naglimak. Am-amukan, bakit? Iso akas ta ti panagsasaom, taadda na yun na nga apal. Di mo lang arudan maaramid ka ni tatang, tikas iti araramidan ni Malo para iti inana. Di ta ka man langan. Na- Di mo amo ti tang abom si Kalimwel. At daman sa lutsud, kan ka. Anya dayta, nanaroda. Nanggaw ati anak ko ti pagsarsaritaan nyo ka ni Presi di na minsan alimmabasak ijay ayanda. Ha? Anya ka no ti makagapo. Apay akasla na pudo ti dara ni Presi kan ni Malo. Ay, hadya kaya ti may ramraman, nana. Basta siyak, awan ti dakis nga insawsawang ko, may papaniti anak iyo. Kaya't ko la amaamuan. Di ka madanagan. Ta saan ko nga apaan ni Presi? Madlaw ko lang amin. Sa bali ti panagkita. Kan panakisarita na iti anak ko. Saanin, nana? Ang mga no... Ibagam ko ma, tapno amukmot Ay, ibaga kada kayo ngam diyo ibagbaga siyak tinangidanon. Ay, wan. Awan pagdanagam, tasaan kong aramidon ti kasta. Umapal ngamin ni Presi iti anak yo. Sa bali ti epekto ti apal ken kuana. Tatunggal adda makita na a-post ni Malo. Kat adda negatibo ako mintona. Anya? Angam di ka madanagan. Takanayon ko matabagbagaan ti gayim ko. Saan nakakas iti daduma dita akon sintidor. Lanang, adda ginatang ko at tiket. Tiket para iti anya, Malo. Tiket para iti concert. Agbuya tayon to inton Sabado. Mapanta ngam adda ko makidawagkan ka, anak. Anya dayta, nanang? Mabalin ka day, asaan kan nga agipo-post iti Facebook. Anya? No adda ti papanan, wano aramidon ta, ay di mon ipo-post iti Facebook, anak kaw. Apay kumangay kat remembrance dagijay, nanang. Tama nga, no ada maibagati sa bali a tao. Ang mga no panunutin da, para magta. Di Presi siguro tidakdakamatan nyo. Ay, wan, iso nga agpaisaw anak kaw.
Ay nananang, ammo kunti may papan iti pamadpadakas na kanya. Ha, Ay, di yulatan ikaskaso day je apresi. Tauray anya pa iti aramidan tayo, no apal ti adda iti kaunggan ti pada tayo a tao. Talaga ang negatibo ti panagkita da iti amin abanag. sa bagay matkit di Tilangan panunutan nyo, kat awan mag-agrabyado tayo apada tayo a tao. Adak manen, Mare. Noy may katap no agmarites, pangasim tagawid ka pa'y laang, mare. Naa, apay akas tamot ng ti panagsasaom kanyak, friend. Una, tama nga no adda man ang dakas ng istoryam kanya. Grabe kamot kanyak. Kasla santa nga gayam. Diyak magustuhan ti panagsasaom, mare. Gapo iti apal mo iti pada matao. Nagadu ang negatibo abalikas mo. Makapasakit kamot itirik na. Ibagbagak lang matipod no. Takasta ka met. No adda makita mi ti pada matao. Dakas adagos ti isawang mo. May mayat ko man no agbalin tayo a positibo. Sa anak nga imay, tapno makimaritiskan ka. Imayak, tagumatangak. Nagadumot ng tinaybagam. Ah? Kung naklakit din no adda manin imarites mo. Oh, anya nga ro ti katanga. Naimbagmat, tanagawit ka adagos. Wana, madimat nga minti panagsasauday dya awe na kanya. Taapay. Managkapal mat gayam ti panagkitkita day dya bakla. Pudnumat ngamin. Na, tauray si ka? Apay, ilibak mo ka de. Kas tagayam ti panagkita yo kanya. Dakkelmat ngamin tinagbaliwam. Dayta kinamanagapal mo timang dadaal kan ka no saan kang agbalbaliw kunak manen. Anya? Ay nabakit. Baliwa mon tikas tang aramid mo. Tinasayaat, aramidem mat kanitatang, tikas iti aramidan ni Malo iti inana. Iti kasta, maragsakan mat kan ka. Ah, Kano saan ka naragsak ka dagiti bambanag a naragpat ti padam a tao. Aguli magkalatan, bakit? Agkapi ka pa ay presi anak ko. hey, agyaman aklaunay tatang. Anya ay at gagaram. Awan aramidan niya wintong Domingo, tatang. Ada, makimisa ak manay. Domingo iti malumngay, tatang. Awan matkit day. Ay, no kasta nga raw. Dagasan kayo dito'y balayo, tatang. Ha? Mang restaurant tayo mamit asa nga pamilya. Nay, itaman pa'y anapanunot mo ti mang restaurant anak ko. Wen tapno makapagbabanding tayo mat, tatang. Ala, umisam kayo mat tapno mayat ti picture tayo nga i-post ko. Ay, nagadumot din ta picture anak ko. Wen tapno adda pagpilyak, tatang. Italaang manan arimwar tayo kat. Ay na, bakit? Mangan tayo pa'y mata. Tani, mabisinan dagiti ubeng. Ay, last day to yan, lakay. Maysa, dua, talo. Aday ta, nalpasan. Mangan tayon. Adamot in post ni Presi. Anyat impose na, nanang. Ay kat picture damat Ay, kitaak man. Oh, kitaam. Ato yo. Kompleto damat. Aywan. Naimbag man, tanapanunot na matikas na. Tapno awanan ti adu sa una kontra kanyak. Wen nga rod anak ko. Ay, nagado ti bagbaga na dayjay kan ka. Nakunayo pa'y, nanang. Kasangay yu inton Sabado, tatang. Anya ti kayat yung nga iluto tayo. Awan budget ko anak ko. Adamot basit nga iduldulin ko, tatang. Ha? Agluto tayo dito'y balayo, tatang. Uray, adobo kan pansit latan.
Apayan, anyat naknakan mau anak. Awan may tatang. Saan ka matakas ta asigaw? Ay, kwa. Sa balitan, tatang. Anya, Life is short, tatang. Iso nga itatanapigsa tayo pailaang. Sulitan tayo titunggal aldaw. Tasantay nga mo. No kaano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Nang restaurant kayo gayam, friend. Nay, kasano nga mom, friend? Nakita ka tin post mo iti Facebook mo. Ay, wala niya. Nagadumot ti post mo ita. Hey, remembrance dagi jay, maray. Kasta amare. Imbes nga umapapal ka kadagiti makitkita mga ipopost ti kalugaran tayo. Aramidam kit di mat. Kastamot ter aramida kitan, maray. No iti kat maasar ka no ada i-post ni Malo a kalugaran tayo. Ita, at ado pa yung ti i-post mo, ngam ti ipopost na. Bakit? Nabayagan nga awan tinangag ko ang negatibo a comment mo. Maipapan ka ni Malo. Awanan na, tauray siya ka ipopost ko mait no kasta nga da papanantayaw. Nasayaat mat no naka-Ameriskan. Kastoy gayam tirik na no awan apal iti kaungan lakay. Anya ti kayat mo asawon? Nalagaan kan makaangas tapay itinalokay lakay. Itala ang ama-amwam? Ay, kwalakay. Saan mat kit day? Ngam, italaang manan anariknak ti kastoy. Iso amanipod ita. Agsingsingpat kan. Di mo ipalubos a baliwan na katiapal nga adda iti kaunggam. Tanarigat ti kasta, bakit? Wen lakay, saanan ang maulit ti kasjay? Ikatam ti apal, iti kaunggam. Laglagipam, analaglag ang dirik na kan panunot, no awan ti apal, iti kaunggan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.